Yes, ijoro ryiza shuti mukunzi wacu basha kuba ugenda udukurikira. Biraza guterwa n'ingengabihe yaho udukurikira uherereye. Nyaboneka nta kindi wowe usabwa uretse kureba ahantu handitse ijambo subscribe, ubundi ukajya urikandaho, ubundi tukajya tubana gatanu kuri gatanu hano mu makuru yacu abagiye agezweho, dore ko ni amakuru yiriwe tugiye kuba tugenda tugarukaho gatanu kuri gatanu hano nyaboneka muri studio. Ni imirwano yiriwe ivugwa mu bice tugiye kuba tugenda tugarukaho, cyane cyane hano muri Masisi imaze kuba igenda iba indiri y'imirwano umunsi ku wundi, dore ko hano muri Masisi nyuma yaho haje kugaragara ko abazarendo bifuza kuba bafata aka gace bafatanyije n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubu magingo aya ngaya uduce navuga ko twishi cyane hano muri Masisi, tugera kuri turindwi twose tukaba twamaze kuba tugenda dufatwa. Twafashwe nande ndaza kuba ngenda mbigarukaho gatanu kuri gatanu mu kiganiro cyacu. Mvuye hano muri Masisi kandi ndaza guhita nerekeza hano Minembwe Airport. Hano Minembwe Airport ngira ngo kuva ku munsi w'ejo hiriwe imirwano no kuri uyu munsi hiriwe imirwano, dore ko yaba ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ziri gushaka aka gace tukubitaniraho n'ingabo z'abarundi ziri kuba zigenda zifatanya n'ingabo za FARDC, abawazarendo, abacashuro mu kurwanya umutwe wa M23 bakomeza kuba bagenda bashinja ko nawo waba ukorana na Red Tabara ndetse n'igisirikare cy'u Rwanda, nk'uko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gikomeza kuba kigenda kibitangaza. Aba nabo bakaba bakomeje kuba bagenda bakora imirwano ikomeye cyane, imirwano ikomeje kuba igenda ibera hano muri aka gace kahangaha. Ngira ngo hano Minembwe Airport ni ikibuga ubona ko gikomeje kuba kigenda kibisibaniro cyane cyane, kuko buri wese aragishaka, kubera ko gufata iki kibuga bizafasha mu buryo bwo gukotorora hano muri Minembwe, dore ko turaza kuba tubigarukaho gatanu kuri gatanu. Mvuye ahanga ndaza kuba ngenda ngaruka ku mutwe wa Wazarendo na FDLR bakomeje kuba bagenda bahura n'uruva gusenya hano mu mashyamba ya Kongo, cyane cyane muri parike ya Virunga. Hano muri parike ya Virunga aba bagabo navuga ko bataje koroherwa nyuma yaho nyaboneka bari kugenda bikura muri ibi bice. Niye mpamvu iri gutuma bikura muri ibi bice, byose ngiye kuba ngenda mbigarukaho gatanu kuri gatanu maginga ya ngaya. Ngira ngo nyaboneka ntujye kure, ubundi nze tugende twinjirana gatanu kuri gatanu muri aya makuru. Ntago ari aya makuru yonyine mfite, kandi ndaza kuba ngaruka ku myigaragambyo ikomeje kubigenda ifata indi ntera hano mu gihugu cya Kenya, dore ko abatari bakeya rwose baje kuba bagenda bitaba Imana, abandi barakomereka cyane mu myigaragambyo ikomeje kuba igenda ibera ahangaha mu gihugu cya Kenya. Ngira ngo ubona ko ibintu birushaho kuba bigenda biba bibi cyane cyane ahangaha mu gihugu cya Kenya. Ibi ngibi turaza kuba tugenda tunabigarukaho cyane cyane nk'uko n'ubundi ngarutse hano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, naho muri Minembwe hari kuvugwa bitendo bitari byiza, nk'uko turaza kuba tugenda tubigarukaho gatanu kuri gatanu. Yes, nibyo koko nongeye kuba ngenda ngaruka ahangaha. Reka turebane hano muri Masisi. Muri Masisi ni imirwano imaze igihe igenda ivugwa, nyuma yaho haje kuba hagenda hidekarara uruhande rukomeye cyane rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abagaragazaga ko bashaka gufata hano muri Rubaya. Ibi navuga ko bitaje kuba bigenda biborohera, ahubwo nyuma yaho muri Masisi aba basirikare bagerageje kuba bagenda bafata uduce twishi cyane, batwambura abarwanyi b'inyeshyamba za M23, bagendaga bavuga ko bagiye kwadivasinga bagana mu bice bimwe na bimwe, kugira ngo babashe kuba bagenda bafata abarwanyi cyangwa se bagenda bigarurira utu duce twose
dukomeje kuba tugenda tuba ahangaha mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hano muri Masisi. Nyuma y'uko ibingibi bije kuba bigenda biba, imirwano rero ikomeye cyane k'uyu munsi ikaba yiriwe mu bice bigiye bitandukanye. Nyuma yaho hano muri Masisi ubu imirwano yabaye yatumye agace bita Rukweti ndetse n'agace ka Ngurumo, Rutengwa, Rutarungwa, Macungwi, Hembe na Macungwa, byose bikaba biraye mu maboko y'abarwanyi b'inyeshyamba z'umutwe wa M23 bakomeje kuba bagenda bigarura. Ibi bikaba bije nyuma yaho hari amakuru menshi akomeye cyane, kuko abarwanyi b'inyeshyamba za M23 bari baje kuba bagenda bagira impungenge nyuma y'uko hari haje kuba hagenda hagaragara y'uko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gifatanyije n'ingabo z'abarundi rwose bari kugerageza kuba bagenda bafata ibice byaha mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane muri Masisi, dore ko bari baje no kuba bidoga bavuga ko nta kindi bashaka uretse kureba uburyo babasha kuba bagenda bigarurira Rubaya. Nkwibutse ko ni imwe mu isoko ibumbatiye igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yaba ku bucukuzi bw'amabuye y'agaciro ndetse no ku bindi bigiye bitandukanye byaha mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuko hano ni hamwe mu gice wavuga ko yaba Amerika, yaba M23, yaba igisirikare cya FARDC kiba kiri gushaka bitewe n'amabuye y'agaciro. Mvuye ahangaha reka mpite nerekeza Minembwe. Minembwe naho nyuma y'ibitendo bikomeje kuba bigenda bivugwa, nyuma y'abasirikare bakomeza kuba bagenda biyongera ahangaha muri Minembwe, nyuma y'uko hakomeza kuba hagenda haba ibitero bigiye bitandukanye, ngira ngo amavuriro arasenywa umunsi ku wundi, reinforcement zigenda ziyongera. Ubu ngubu hariho haragenda nyuma y'imirwano ikomeye cyane yasize n'ubundi ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zifatanyije n'ingabo z'abarundi zikigumeza kuba arizo zikotorora Minembwe airport. Magingo aya ngaya hakaba havugwa yuko ingabo z'abarundi ziri mu mamodoka, akaba ari amakamyo 15 yose yamanutse ajya i Murenge. Aya makamyo akaba ari kuva mu gace ka Baraka bajya bamanuka Bibogobogo bajya Pointe Zero. Byumvikane yuko bita bikuraho na cya gihuha cyagiye gitambuka mu minsi yashize cyavugaga yuko Pointe Zero iri mu maboko y'abarwanyi b'inyeshyamba za M23, ahubwo Pointe Zero ikaba iri mu maboko y'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyi ikaba ari nayo mpamvu ikomeye cyane yerekana yuko aba barwanyi b'ingabo z'abarundi nyaboneka bakomeje gutanga umusada, kandi bakomeje no kwerekana yuko bahari kandi hano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bari gutanga umusada ufatika cyane cyane, dore ko perezida w'igihugu cy'u Burundi ibi bije nyuma yaho n'ubundi yari yagiye agirira uruzinduko hano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe Nyarucyano muri parike ya Virunga, FDLR ndetse n'abawazarendo bari guhura n'uruva gusenya. Ngira ngo twagiye tugaruka ku mitwe iri hano muri parike ya Virunga, ibi bita bihura n'umutekano muke umaze iminsi uvugwa hano muri iyi parike ya Virunga, aho abantu benshi bakundaga kuba bagenda bagaragara cyangwa se berekana yuko ibintu bikomeje kuba bibi nyuma y'amamodoka yagiye afatwa, abantu bayarimo bakabasahura, bakagenda bamwe babahohotera babambura ibyabo, nubwo nta numwe bakomerekejemo. Hagendaga havugwa yuko ibi byaba biri kuba bigenda biterwa n'imitwe yitwaje intwari. Ibi rero bikaba byamaze kuba bigenda bijya hanze nyuma yuko abari muri iyi parike ya Virunga batangiye kwikuramo, ariko kwikuramo bikaba bitari guterwa n'imirwano, ahubwo n'inzara iri muri iyi parike, kubera ko iyo ari mu gihe cy'izuba ahangaha amazi aba ikibazo, n'ibyo kwiga bikaba ibibazo bikomeye cyane. Iyi ikaba imwe mu mpamvu ikomeye cyane iri gutuma
aba barwanyi bose bari kwikura muri aya mashyamba bitewe n'ubuzima babayemo. Nyaboneka rero navuga yuko aricyo muri cyangwa se ari rumwe mu rufunguzo rw'umutekano muke wari uri ahangaha mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe kandi n'ubundi nkiri ahangaha mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, icyorezo cya Ebola cyagaragaye mu Bufaransa giteza impungenge. Haragaragazwa aho cyaturutse cyangwa se biracyari muri bya bindi, dore ko nyaboneka aba bazungu bagenda bahakata abanyafurika bitewe n'aka n'ibiba bikomeje kuba bigenda biba. Benshi bakaba bagenda bibaza, ese iki cyorezo nyaboneka kiraza kuba kigenda kimenyekana aho cyaturutse? Guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo DRC yatangaje ko iri gukurikirana hafi ikibazo cy'umurwayi wa Ebola wagaragaye mu Bufaransa nyuma yo kumenya ko ari umuganga ukora mu bikorwa by'ubutabazi w'umuryango mpuzamahanga wa Elwima. Mu itangazo ryasohoye kuri uyu wa gatatu itariki ya 24, ubuyobozi bwa Kinshasa bwemeje ko uyu muganga yari yakoze mu kigo kivurirwamo Ebola Centre de Trade Ebola giherereye muri Centre Medico Evangelique ya Rwampara mu ntara ya Ituri, aho yari amaze igihe kuva ku itariki ya 22 z'ukwezi kwa gatanu kugeza ku itariki 19 z'ukwezi kwa gatandatu. Nyuma yo gusoza izo nshingano ze muri ako gace karimo ibibazo by'umutekano n'indwara z'ibyorezo, uyu muganga yahise yerekeza i Kinshasa, aho yamaze igihe gito kugeza ku itariki ya 22 z'ukwa gatandatu mbere yo gufata urugendo rwerekeza mu gihugu cy'Ubufaransa ku munsi wakurikiyeho. Amakuru yemezwa n'inzego z'ubuzima agaragaza ko uyu muganga yageze mu Bufaransa atwaye indege ya Air Force yavaga i Kinshasa yerekeza i Paris, ari nayo hakomeje gukurikiranwa abantu bose bari kumwe nawe muri urwo rugendo. Kugeza ubu abantu 5 bafatwa nk'abahuye nawe bwa mbere n'uyu murwayi bamaze kumenyekana kandi batangiye gukurikiranwa n'inzego z'ubuzima. Aba bose hamwe n'umurwayi ubwe bari mu ndege imwe, ibintu byatumye hashyirwaho ingamba zihuse zo kubakurikirana bya vuba cyane kugira ngo badakwirakwiza icyorezo mu gihugu cy'Ubufaransa. Inzego z'ubuzima muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hamwe n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga bari gukorana bya hafi kugira ngo hakumirwe ikwirakwizwa ry'iki cyorezo, cyane cyane mu gihe gishobora kugira ingaruka mu rwego mpuzamahanga bitewe n'ingendo z'indege. Nubwo kugeza ubu hataratangazwa abandi banduye, inzego z'ubuzima zemeza ko gukurikirana abahuye n'uyu murwayi ari intambwe ikomeye mu gukumira ikwirakwizwa rya Ebola. Iki kibazo kigaragaza uburyo indwara z'ibyorezo zishobora kugera kure binyuze mu ngendo mpuzamahanga, bityo kukongera gusaba ubufatanye bw'ibihugu n'imiryango y'ubuzima n'inzego z'umutekano mu kurinda ubuzima muri rusange. Ubu amaso ya benshi ari mu gihugu cy'Ubufaransa DRC n'imiryango mpuzamahanga mu kureba uko iki kibazo kizarangira hatabayeho ikwirakwizwa ry'iki cyorezo gikomeje kuba kigenda kizonga isi.